Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas anapauhan, nadalos a puso. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Napintas ka man, ngam apay ang naglaad ti anak mo, ani Amira. Pati ka di si ka nga ikit na, kat babalawang mo ti kinatao ti anak ko. No makita dagiti kalugaran tayo, kat katawaan da. Ado, timang sutil kan kwa na. Isungarod akin ay kayak nan ti agyan ije bantay, no iti aldaw. Ay, kaasimot di anak ko. Ijay nalatta ka din nga agmulmula ka dagiti agduduma abulbulong. Saan la ang abulbulong, tama kaagas mat. Kay kayat nan ti agyan ijay, tamarengreng ka no kadagiti pananguyuyaw kan kwa na dagiti tattao. No apay mat akas jay ti kinalaad na. Nangisi ti kagudwa ti rupa na. Gapo iti dakkel asiding. Sapay kat addadot-dot na. Kas labakes. Bakes samot ti naginawam iti daydi a tao. Oray kumaano saan agusing. Di mo kumamot iparupa kanyak ti kasasaad di anak ko. Tauray kas jay ti kasasaad na. Anak ko lakta. Apay adi kay paylaag na adwa ijay kaslabalay ni Tarzan iti tuktok ti kayo. Wen kumaa, no kabailan ti bagik ti lamiis. Nalamot namin unay ijay bantay. Nalako yung kadi amin nga inluto takan kanan, ina. Wen anak, Lumabalin la kuma nga ijay tan bantay nga agnaad, ina. nalamin ijay anak, sabay sa, dito'y tayan ti trabaho. Agluto, kan aglako iti kankanan. Asino nga iti gumatang iti bantay iti kankanan. Pasensya kayon. No di kayo matulungan nga agisursur iti kankanan, ina. Amo yung mati makagapo. Maawatan ka, anak ko. Adun sabot tan timulam abulbulong ang makaagas iti bantay. Wen, ina. Ado pa yung timpaghangok akas tsa, kan inlutok ang mabalin a paghagas. Imbaglakit din. Tababaan ka dagiti mabasbasam iti magasin. Masursurom no kasano nga ipreserba dagiti makaagas a bulbulong. Wen, ina. Adon tinaramid ko a paghagas iti agduduma sa gubanit. Wen no saksakit. Mabalin mo nga rodon ti aglako ka dagiti agas. Ta epektibong at adun tinakapadas, anak ko. Malidayanak laan. Tano makita dagiti tattao. Kaslakit di adda makaakara sakit ko. Maplangak iti katawa da. Saan mo idan nga ikaskaso, anak ko? Patpatgan ka, uray kagura da kadagiti tattao. Adaak ditoy amang ipatpatagkan ka, Amira. Anya ka di tinanggag ko, asika ka no ti dada ulo iti manguy uyaw, iti babae analaad. Panaguyaw ka di, iti mangibaga iti pudno, inakadayang? Laglagi pam ti kanayon nga ibaga, dahi di amam adato. Madi ti aguyaw, ken mangiruruman iti tao. Marayaw kami lang matiti itsura na. Takas jay kat nga rod. Kas labakas. Sapay, gusing. Oh, di mo ka ti amo. Ano ka no tumangad iti nga to ti mauyuyaw sa agkid daw iti namarswa kat mapatgan. Tanya ko matikid dawan na. Amaikat ko matikas labakas apasat tirupa na. Tapno agsilpo ti gusing na. Iso nga ado ti kumontra iti panagbalin mo addato. Taado ti pakababalawam. Narigat ti mangidaulo iti gubat, ina. Ngem ado ti padak amarayaw. No makita mi ti kasasaad tinalaad. Saan nga iti amin akan ito? Kat maaramid mo ti kayat mo. Tabay ko maasahan, ina. Anak-nak ti may sa adayang. Saan ka di nga idiadapay ti amam? Kat kanayon kayo amapan, ijay dakkel nga isla.
Ngabita, saan mo na maaramid? Taim mo nan iti sidong tinamarswa. Saan ka kadi amapan iti ayan ti proyekto, mahamor anak? Adda binilin ko amapan mangkita ama kasultan. Mapanak agano, tay pasidak ka nagiti trabahador. Di mo lata maikat ipagasmam nga ganop. Naragsak ngamin nagiti tao apang tenak iti mga anupak ama. Ano ka numanen tinagturong nga ayop iya kabakiran, iti masakopan tayo. Idi na uram ti karuba nga isla. Imbag, tadabasit abantay ana magkamang iti islada, kan ti isla tayo. Adda nagnaan nagiti ugsa ken balang nga kalding anagturong dito isla tayo. Malagip ko ti isla nga idaulwan ni Dayang Rio. Manipod na tay ti dato ijay. Napnapan kayo ka din ijay nga isla, ama? Jay dato idi tim imbay. No adamangay nga okasyon kan meeting. Umay dito'y dagiti agduduma a dato no payabak ida. Adda na yaw awan na gorilya. Panaan nyo! Saan, Apo? Tidak ko madangran. Ti kunada, kat ijay bantay ti umok dagiti bakes. Ngam apay nga da ka dito'y patad. Ubing tayo pa, idi. Kat kasta kayon kanyak. Anya ti basol ko kada kayo. Damagan pa'y laeng. Nusak ti sika, aglemeng ako iti agnanayon. Apay ko mga aglamangak. Kat sa anak mata kriminal. Nakarkaro ka pa ngam kriminal. Amangan no adda makaramutam, kat adda pa'y rabis mo. Ita kayo man lang. Hoy! Saan kan ngagpakpakita pa dito'y kalsada? Ijay kabakiran, ti pagyanam. Adu ti bakis akadwa mi jay. Apay ngagsangsangit ka si Mangpan. Ammom lang aruden ti kasasaad mo. Apay nga agpakita ka pa'y laijay kaadwan ti tao. Awan ka di ti karbangak amag na. Wano agpasyarman iti kaadwan ti tao, ikit. Anya ti kay kayat mo. Agyan kay ijay bantay. Wano agpakita ka iti kaadwan. Tapno katawaan da ka. Kasano, no inak agatang ka dagiti kayat ko agatangan, ikit. Anya pa'y lang aminting kagatangan. O sarum ti adda dito'y balay. Saan ka amapanpay gumatang? Gapo ka di iti kasasaad ko. Kat agbalinak akas labalot, ikit. Nabilag sabot dagiti inaramid mo ang makaagas a bulbulong, anak ko. Nabayag mo ti pa nag-eksperimento. Saan ka di? Nga edi naggurigor tayo. Kat dayjay mat abulbulong ti inaramat tayo, ina. Ay, huwan mo't ket di anak ko. Isupay ti inaramat ti karuba tayo, kat nabilag mo't. Manipot na kiseminarak. May papaniti pa nagaramat ka dagiti makaaga sa mulmula. Isunti nang ipayak iti oras ko. Huwan nga rod, kan ayon ka pa'y nga ag-eksperimento. Dagijay tarakan ko arabit iti bantay. Pinadas ko nga inaramat kadakwada dagijay abulbulong. Anya ti sakit dagiti tarakan mo? Agkukurot da, kan nabara ti bagida. Kat edi pinadas ko nga inaramat kadakwada dagijay abulbulong, mayat-mayat, kasla antibiotic. Ay na, lumaing kan anak ko. Babaan ka dagiti ado a libro abas-basaam. Ada pa yun, rabit kas kada marabutit, apang ipadasam ka dagita apartwat mo. Nakarubot ka mo't ading. Ingkay ka di man yun aganop. Wan manan. Da kayo pala timang kita kadagiti trabahador ko. Tainak aganop iti sidaan tayo. Sigurado ang maragsakan dagiti trabahador. No adamanin insang putyo. Madingamin ti bagik no saan ko awat-watan babaan ti panaganop. Day talang unay ti pangayatan, ti taukan ka, ading ko. Nalaing ka aman nakigubat. Nalaing ka pa'y amang ganop. Imbag ta adu ti maanopan asagot ti namarswa kada tayo.
Ngamno apay nga adda nang nguram iti kabangiba nga isla. Awan kanumot ti suspetsada, tarabi ana pasamak ti orang. Sayang nagiti babasit akay kayo ana iraman. Sigama ti masabat ko, bakit aya? Ayan ka di tilaad akabagyam? Diyak mo, no napanmanan ijay umok na ijay kabakiran. Saan nga ta, anairaman ana uram ti umok na ako nayo? Da kayo ka di tinanguram iti kabakiran? Awan ni baga kakasta. Di na magkulaeng no saan anairaman ti umok na. Awan matimbaga na. Amangan no saan anairaman. Taad ti tuktok ti kayo ti umok na. Tree house kano day jay. Nagasat pa'y nga rod, ti kabagya mabakes. Amuyo ka di. No sa dino abanda ti ayan ti umok na. Saan ak matabakes? Tapno mapanak ijay bantay. Saan ka di anairaman anak puuran dagiti ado amulam ang makaagas abulong anak ko? Saan ana sa magtiaglawlaw ti mulak? Takanayon ko adalosan, ina. Agyaman ak iti apo, tanalisyan ti apoy. No nasamag, mabalin na nahiraman, ina. Nasaya at nga rod ta saan anasamag. Nagrugi siguro ti uram dito'y baba sa nagpangato. Nalabit, ina. No asino kat di ti dakas ti panagpampanunot na ananguram iti bantay. Ibaglakit din, tada ka dito'y baba, idi napasamak ti uram. Wan nga rod, ina. Isu na laan ta. Nangalanat ti daduma amulak iti igid. Napudutan siguro. Sayang pa'y dagijay. Dinamag kanyak ni Malik. No saan ka no anairaman ti umok mo anaurang? Saan nga ta adayjay adakas amalik tinanguram? Oh, apay anay ko lang ka itimbaga. Awan, ikit. Adala na lagip ko. An-anuam dagiti nagado akaslat yaan dito'y balay tayo? Makaagas amin dagita, ikit. Saan amaan ano dito'y balay dagita? Nagado nga rod asali dito'y balay. Inton kon, inruar ko amin dagita. Saan, ikit? May mayat matlaan. No saan adirikta mainitan dagiti na aramid at tsaa makaagas. Malik, apay di karumwar di ta kwartom. Aldawan. Malaminak. Ngam nabara ti bagik ina. Maulawak pa'y. Nadamag ko nga ado ti makaagas abulbulong dito'y masakupan tayo. Ado kanon ti nakapadas. Mamati kayo kadi ti agas na dyan alangad ina. Ang dinamag nga ado kano ti nakapadas. Nangruna dagiti adda allergy na iti agas amagatang iti butika. Jay inaramid na atsaa ti inaramat da. Saan pa'y anangina? Ijelangan butika ti paggatangan nyo, ina. Awan matdakas na, no padasem ti bulbulong, tada diferensya ti kidnim. Hun gaya man niya. Bilin ti doktor. Aliklikak dagiti pain reliever. Tada diferensya ti kidnik. Pinaayabandak mo, Dayang Rio. Anya ka di ti maipaay ko kada kayo. Masakit ti anak ko. Ngam imbilin ti doktor, aliklikan na ti agas ti gurigor, kan agas para iti ut-ut. Kaya't yung ka di nga ipaaramat ti bulong amula ti anak ko, Dayang Rio. Nadamag ko ngamin, nga ado kano tinakapadas kat mayhat. Mabalin ka di, nga idiliberan nak dito'y balay. Uwan, Dayang Rio. Saan ko mabalin apagkadkadan ti kiddaw yo? Agyaman hak no kasta. Urayak ti umay mo idiliber. Pinayabandak ni Dayang Rio. Masakit ka no ni Malik, kasapulan na ti agas mo. Masakit ti managuyaw amalik, ina.
Imbag no kayat na nga aramatan ti mulak abulong. Adda ngamin diferensya ti kidney ni Malik. Maiparit a basta agaramat latan iti agas. Nang runa ka no para iti ut-ut. Ngam dagiti pulong nga agas ko. Awan pulos madi nga itdan na. Natural amin ti ramen na. Awan pa'y na aramat a preservative. Ikanak nga ron iti epektibo ang makaagas. Taipan ko kano iti pagtaengan da. Sige, ina. Siya ko matimangipan. Ngam amangan manen no addamang katawa kanyak. No makita da. Napigsa ka, ading ko. Dua tinaano pam. Kat imbaklay mo ida dua. Pakibagam ka nagiti kakadwa ta umaydan. Iluto na ito eh. Maragsakan dalakid ni. No makita da ti inanupam. Inak pa'y aginanabasit. Nabanugak ang nangawit iti ugsaken kalding. Wala ading ko. Ayaban kanton. No nakaluto dan. Ada ka di amin na trabahador iti proyekto? Ada amin, ading ko. Ngam di daan mo anapan ka na ganop. Saan ko nga imbaga kadakwada? Rimuar ka matan iti kwarto, Malik. Mayat ka din tiriknam. Naimbagan ka ka din. Wen ina. Mabalin man ang tirumuar. Saan ka pa'y arumwar? Takaimimbag mo pa'y. Adda ka no epidemya dito lugar tayo. Anya ko mga epidemya, ina. Saan nga ta? Nga aramid matla tinalaad day ta? Tapno ado ti gumatang iti agas na abulbulong? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napuluan. Nadalos a puso. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, na napauluan, na ikari. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pinakpay ang grocery, sakbay ng agawid ang. Ay, saan na bali? Nasapa pa'y mat. Ni Sheila DJ ah. Ti asawa ni Albert. Adda kaulding hans na lalaki. Surog tara. DJ, nagturong da iti hotel. Video ida. Naskan ama-amuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa nagsubli ka dito opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawang. Adda ka-holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyang ko. Awan bibiyang mo? Kat asawang day jay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan dayta? Ha? Kayat mo asawan? Okay lang agulguliban na ka ni Sheila? Dayta ti pakaragsakan na. Amangan no agsapsapol iti sabali nga arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akastoy ti mapaspasamak. No hapay ngamin nga imanugot ak idi iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mon, Albert. Awanan mabalin mo. Jack, magustuhan da ito linutong asidaan, nanalolit. Kat naimas mo't dayta, ma'am. Magustuhan to pa'y da Senior kan Sir Albert. Dayta ti sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulo.
Ay, anay ko. Awan babain mo. Asino ka akanayon anaturad asumumbasumbat kanyak, ha? Aglablabas kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kanayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa bali asidaan. Agluto ka, ano kayat mo? Ay! Anay ko manan. Imbarsak mo ba din kanyak ti tinidor mo? Natamaan man ti ulag. Amahan no kayat mo, aday ito'y bubuungan a plato ti barsakuhan ka, ha? Pasensya mo ni Sheila, Lolit. Agtungpal kalatan iti kayat na, tapno awanin parikot. Agi katakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnakan mi anasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan diti balayaw. Kanayon nakabugkawan. Wano ranggasan. Ay, balsek ko nga. Ngam amangan no siyak mutla ti madaksan. Ngamin, baknang, maramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan, sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat ng aramidem. Tapno awanen ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Ada kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy, umasidad ka dito ay. Ma'am Sheila. Ada kadwa maalalaki eh? Wan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisagana iti pagsangwan mi. Ay, wag, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am. Nakasaganan dyan merindaan niyo, iti kadwam alalaki. Saan na sumungbat? Ngam apay nagpupok na dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati kunana akasinsin na. Makamo ka man langan iti biyag mo, garanggan diyang a babae. Nana Lolit, kaya't ko anasaya at tininang ta. Uwan, ma'am. Saan ka naranggasan? Basta aguli makalatan iti makikita, na? Ha? Uwan, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awat bibiyag kaw. Di oray pa'y mano alalaki ti isarak mo dita silid mo. Ay, uhon man. Sana ka makibibiyangkan ka. Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Among nanalolit. Bak na nga. Ado ti kwarta. Iti kanito magbitot ka. Amangan, nubang kay muntulangan ti agahoid. Ijay probinsyayo. Ha? Ay, sa bagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Ang muklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaam dayta, ma'am. Awanan ka itibain! Albert, tinungpanan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtaangak. Makipagnanaad ka laang ditoy. Isungawan karbangam amang yawid iti lalakim ditoy. Ni, awan lalaki, Albert. Saan ka alipliputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko mismo. Ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko ang lalaki, Albert. Mamati ka kumakanyak. Kun asino tinangidanon kan kay ti dayta? Ha? Pinaulbod dayta. Sana nanaskan ama-amam. Kanda ito'y titandaan naman. Iti kanito nga dadakas ang mapasamak iti tao anang idanon kanyak.
Sikat itiliwan dagiti pan nakabagiti lintag. Wan perla, nilata Albert ti ay ayatag. Saan ama punas dito'y pusok? Kunamot anata orday ta nga Albert, kan bak nang pay. Siyempre, natural ama in love ka unay kan kuana. Kan, adapay singin ngamin nga anak yo. Day talaang ta pinagsina yo ida. Kailiw ko ni Maria Angela. Ti anak mi nga daken ko na. Ni Albert nga'y, kaili mo ka di man? Wan, kailiw ko man. Kasano nga itan? Katadakan dito'y balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Ti agin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may isa nga anak yo. Perla, Amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga rod, takasta. Albert, sikati ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, intol ka ni kadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wen papa, Makamukan wag may ka amapan, wenno mangayab ka iti kadwam. ayabak ni Dani papa. Ni Dani, sabagay, awan makunakin kwa na. Sige, sikati makamo. Agtalag ka kini Dani papa. Iso ti makitak amay sa anapudno ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho, sikan ti makamo. Nanalolit, kayat ka pa akasarita, sakbay pumanawag. Anya ti bagayaw, sir. Sikat ti mga iwan ka ni baby. Di mo ko mabaybayan. Ay, owan, sir. Mas talkan ka ang mga iwan ka ni baby, ngem ni Sheila. Tamumat, adi na maipatag ti anak ko. Owan, sir. Siya kun ti makaamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanuad da ka sa pulan ti ubing. Sikan ti makamo. Ay, owan, sir. Di kay agdanag. Jak baybayan ni bebe. Adoyan ti kapiyo, senyor. Agyaman na, Lolit. Agkapi kayaw, ta isaga anak ti kaninyaw. Tapno saan kayo ang mabisinan, ija opisina yaw. Sige, awon kayam. Intad ka din ni Sheila ti sweldom iti da ito'y abulan. Uwan, sir. Ninayunat ti sweldom, ingatok, gaputan na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa'y nga ingato yung senyor? 3 na bulan tinapalabas. No ingato yung ti sweldok, sir. Pa'y nga ron at itad ni Ma'am Sheila, katkas iti sigod as sweldaw. Anya? Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Ta sa anak mo't nga agbisin dito'y, tanagado mo't timakan. Saan dakmo't nga imutan itimakat, senyor? Ala, bayam. Tamani po dita. Ni Albert Latan ti mangyawat iti sweldom. Pasensya mo ni Sheila, ha? Wow, sir. Itatanapanan ni Papa. Adda pangibaunakan ka, nanalolit. Agtungpal ka. Kat ikan ka itidakkal agatan. Anya kay dayta, ma'am. Nabayagan da ito a plano. Ngam saan ko ang maipatungpal. Gaputaad da ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalakpan. Anya ka di nga minday ta, ma'am. Pukawam ti ubing. Ha? Pukawag? Anya ti kayat mo asawon, ma'am? Makaamukan iti aramidam. Basta mapukaw ti ubing dito'y balay. Tatunggal makitkitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Ikasanaw, ma'am. Makaamukan no inkaipakan iti tigre. Tigre? Ay, awan tigre dito, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Kwa. No di mo kayat nga aramidan.
Pwes, siyak nga rudan ti mga ramin. Ngam iti kanito nga ipulong mo kin ni Albert. Agsungpat ka kanya. Tasi kang tumat ti sumaruno apo kawak. Iko, ma'am. Sige, siya kung ti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalakan ka, ma'am. Kasta ti kayat ko ken ka, nanalolit. Kat di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo. Ma'am. Itamat lang, aramidam ti ipapaarami ko kan ka. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin a parikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksanak. Natural a mairaman ka. No maibalod maibalod ka man. Maawatam? Oo, ma'am. Sige, siya kung ti makaamaw. Kat gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruwar mo ti ubing. Ariglado, ma'am. Agtumpal ka. Tapno saan ko nga isagmak tibiyag mo, nanalori. Aday ta. Narnakan ni baby. Naisaganak mo tindag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinaburdaan itinagan na ang Maria Angela. Ay Diyos ko. Tulungan nak iti na ito'y nga aramidag. Tanutyak agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Kat dakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam nanalolit. Apay adi ka pa'y laggunay. Owen, ma'am. Sige. Rumbar kami ka ni baby. Ipasiguradong kanya ngagtungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tanga ubing dito'y lubong. Katlalay ngam, nanalolit. Taulita, iti kanito nga tapalikot. Sikati umuna apo kawag. Maawatan. Uwan, ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, ma'am. Rumwar kami ka ni baby. Jaklat na may waksi iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert Perla. Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana. Sa ita, agbabawi kan. Pampanunutak ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo? No ada sakit na. Agpapaagas. Nawadwad ti intad kanyak ni Albert, idinaudi pa nagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katida duma kwarta, iso ti inaramat ko, tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin, nga awawiran ti inam? Nasaya at mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, intong dadakkeldan. When, syempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert, may paayan na itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Dahil ti may sa ama kagapo, no apay ang nagturadak anang ibati kan kwa na, iti may sa nga anak ko. Imbag tasaan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert, maawatan naklaunay. Apay nga rod nga intulok na awin aswasyo ti relasyon nyo. Kaputadyak kaya tiriribok. Amok adumtang to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nangruna kat siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay Lumiklikak laang iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni. Kan jak imbagbaga nagabrudak. Basta imbagak latan. Asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alam ka di pa'y ti anak mo, nga adda ka ni Albert? Nalabit asaanan.
Gaputa ang mga pagtaudan pa'y tiriribog. Tinaskan kanyak, nasaya at timasakbayan ni Maria Angela. Agtugawak man pa'y dito'y punti kayo. Ay, jak amo ti aramidog. Medyo adayo basit da ito'y alugar. Iso nga awan makaam-amo kanyak bitaw. Ay, inay. Ang sangit mo ni baby. Mabisin siguro. Itin ko tayo sa ganak adedi na. Mabitlaang mon, baby. Taalaog tayo di din, wan. Oh, atoy. Ala, agdedi kaan. Ay, atay ta. Nagsardengan ngagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidag. Sa anak nga tan subli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak nga agsublay, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulang. Katda kasaklakit de. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Anya ti agururay agasat ti maladaga ani Maria Angela. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye tayo itaalawas a napauluan. Naikari. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Uy, talagang ipaspas mo ti agtrabaho Wen lito, Un gayam. Agawid ak ije probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? saan? Taapay. Nabayag adi ka nagaw-awid Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak ije probinsya, sigurado asumurot ni Carla. Ay, kaslabason ko dahito yan napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Lito, Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumaidi anak kadanon dito yung syudad? Tapno ag-working student? Ngam ti pagsayaatan Nagbaligi ka. Kitaam. Addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanan impawit ni Manong Roman. Ay, day talagi pau-pau eter aramiden na. Adimit agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una ngam nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, hanggang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ikasasaad na ijay syudad, tatang. Wan matkit di Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Tanagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makamukan. Amumeten, no anya ti jakayat asidain. Sige, tatang. Rumwarak nga rudan. Tunggal umay kami aglaba diti karayan. Malagip kulata ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa.
Aging ga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamatider ka matyak na dita ayang di ba to? Saan na ta mailiw kanyak ni Roman? Hoy, anyamanin ti pampanunutam. Kunyag paiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, Nabayag asaan ang nagaw-awid dito lugar tayo napanag kolehiyo di syudad. Idi nakagraduar. Nakastruck iti pagtrabahuan ni Ijay. Katsipod ditan, saanan ang nagaw-awid. Ta siguro, makumikom iti trabaho na. Sali, Patuludan na laang ang dananang na iti kwarta. katnukas na nga gawin. Saan kami pa'y ang makapagsarita iti napaot? Gaputa agdardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laang ang cellphone ti pagsaritaan mi. Ngam no datuma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan ng adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay Iso nga awan oras na ken ka. Ay ayatan nakpaingata ni Roman. Iso laang ti makasumbat iti dayta, Estela. Ala, ituloy tan taglaba. Tapno makaawid tan, Estela. O sige, ipalpastan ti lalabaan ta. At dayta, nalpastan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan Sali, Mas daawak nga mingkan kay Estela. Takay kayat mo nga umay taglaba dito'y kanayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y tanalaklaka ti aggaw-gaw ken nadalos magtidanom. wan. Sana bali ato nadalos ti danong diti karayan. Wala. Idi adda tayo pa'y laang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kan ni Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabato. Agtintinulong kami. Iso ti mangbagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawit kam tulaangan, inton mamagaan. Wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog. Naragsak kami iti. Ngam ita. Awanan. Linipat na kon ni Roman. At dangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No adan sa bali akaayan-ayat na. Api nga rud asaan anaki-breakan ka. Sali. Iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot no ay ayaten na kangatakay wano saanan. Kayat ko asarungkaran ni Roman iti syudad. Ha? Kayat ko amaamuhan no anya tigapuna. Asaan nga agaw-awit iti probinsya. Amom ka diti ayan na. Nasauna idi kanyak ti address na. Adakan ka dayta. Ngam ibagam no kaano, tasod mo ratakto. Kaya't kumatiag pasyar ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakanayon nga da pampanunutan. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradong kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Haala nga rod, rumarakon, ta isursur ko dagiti nateng alakok. Inkay manin aglako? Ay naanak ko, bay anak lata. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Oy, Dorothea! Umay ka ditoy! Gumatangak itilakom! Ay, umayan! Ay na! Nagsiksi ni Dorothea nakasusuon itilabana. Kapuros dagito'y lakok, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Gumatang ka kade, wano umis-isam kalatan amang kitkita kanyak. Ay,
No apay ngamin asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Dorotia. Anya ka dit sa sawam, si Ibiyaw. Ket no insukat nak idi agayan ayat tapaylaan. Gumatang ka kade, wano saan? Ay, wag, gumatangak. Ay gumatang ka, tain na kon. Di ka manaktak. Gatanga ka amin talakom, ano kayat ma? Manu amin ti bayad na tagatangat. Ibagam, durot siya. Ay, nagatang amin alakok. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto tanala ko amin anatang nyo. Ginulpe ni Sebio. Ha? Ni Tata Sebio? Wen. Masurunak iti day di atao. No kat agsabat tidalan me. Ipalagip na latta tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wen nga rod. Ay, saan mo't akasta idi si bibiyag payday di asawa na. Ngem itan anabalo. Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang? No apay ka na. Asaan ada kami tinaikare. Saan nyo latan nga italtalag ni Tata Sebio, nanang? Nalaing lamang sutil day jay. Ay. Saan nyo agurguraan? Tama di ti ada kaguran ha? Saan anatalina ay ti panunot? Saan kumatkit di aguraan anak ko? Day talaag, tatalaga ang masurunak kunkwana. Intiplaan ka iti kape. Atoy. Agyaman na, Carla. Nagagat ka unay. Break time man. Nasken nga ipalpas ko dito aramida. Ay, awan pa'y panawantan ngag-date. Trabaho lang tatiaday ti panunot mo. Ala, aday wanak pa'y lang. Tapno sa anak amasinga. Okay. O sige, panawan ka pa'y dito eh. Papa, kaya't kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayo. Napagsaritaan nyo kanin na itabanag. Saan pa'y, Papa? Kaya't ko ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Ada ka din nasaunakan ka, maipapan iti day tabanag. Awan pa'y, Papa? Nukasta, urayan nga isingasing na. Di ka agapura. Ngam, Papa, ay ayatak ni Roman. Katsak kayat ang maagaw ti sabani. Iso akayat kong agkalay sa kamin. Urayam nga iso ti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O kasano, agpasyudad ta inton bigat? Uwan, Sally. Sige, nakasagana akmatan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo di syudad. Sige. Agyamanak, taada ka akadwag. Okay lang. Takayat ko mati agpasyar. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyamanak manen, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam dayta. Nagloan ka, tapno laang adda aramatam ng agpasyudad. Tapno sigurado asa anak ang maawanan ijay. Nang runa kat adda ka akadwag. Di kagdanag, adamat kwartak. Share ta Narigat mo't asikalaang tagasgastos. Sige, agyamanak manen. Takuyogan na ngagpasyudad. Sige, agkape ka pa'y nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Sale. Agyamanak, nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, Uwan, nanang. Di kwartayaw. Amangan numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Uwan, nanang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman? Uwan, nanang. Ay,
Sapay kasuron ko, ti Amanda. Ha? Sana balin Anya ngay ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Sapay ko mga rod, tamasarakan nyo ti ayan na. Sapay ko ma, nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman tayong tunbigan. Sana bale, tawan sarak tayo iti opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimwar Trabaho latan ti adda iti panunot mo. Sige, sikat matungpal. Agyaman nak. Ay, kamaudyanan na. Agdate tamatlaangan. Patgan ka. Sana bale. Tawan sarak tayo iti trabaho. Mabalin na ko mga agbakasyon ta. Agbakasyon? Wan, yan lugar yun. Saan pa lang nga itay? Kaya't ko ang makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti adda pa nagbiag mi ijay probinsya. Ang mga nagbabawi ka lang numapantay ijay. Oh, di agyan ta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta iti lugar yun. Saan pa nga itay? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto iti lugar yun ha. Ikarimday ta, Roman. Kasano, nakadanom tan dito'y syudad. Mang sapol ta iti mabalinda apagyanan, kabayatan ti kaadata ditoy. Sige, oray di nalakalaang. Di kabailan ta bayadan ti rentana. O sige, siya kung ti makamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bale, tadwa nga aldaw laang ti kaadata diti syudad. Sapay ko mga rod ta masarakan ta ni Roman. Sige, mabisina ko. O sige, mangkita ta iti mabalinta apanganan. Anya ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a class a restaurant tinapananta? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga. Awanan yaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder tan iti kanenta. Sige man langan. Kasla na imas da ito'y inorder ta. Mala, manganta nga rodan. Naimas. Stella, Oh, ano tinakitam? kumita ka iti kanawan mo. Nang di ka agpadlaw. Ni Roman. Ni Roman day chay. Sali. Kunakun kat nga iso. Asino nga tayo kadwa na amang mangan? Sali. Maawatak akaayan-ayat na dayjay. Nakadkadlaw iti garaw di babae. Oh, inikan na pa'y iti sidaan di plato ti babae. Sali. Mabidaan. Oh, ano tiramidam? Kaya't ko apan ken no ni Roman dayjay. Oh, adto'y pa'y tisidaan. Ikakunday ta platom, ha? Huston, napsuga kon. Excuse me? Hello? Si kaka din ni Jimmy? Ha? Ni Sally. Anya, Jimmy, ti bagbagam, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaing-ingas mo di kaayan ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babayin mo, Disturbo kahit ipanangan mi. Ay, sorry miss. Napintas na ko ma. Ngam nagpus ko launay day ta make up mo. Sige, bye-bye. Nita, kunamlan asino day di babae. Kasla tinong panak itikas di na sa una. Payman, ikakman iti pagnakman na. Mabit lang, Roman, ha? Asit gak day di babae. Oh,
Timakdar ka matan. Dito'y kalain. Siya kung ti makisarita iti day diya babae. Diyak magustuhan ti imbaganakan ka. Anya ti aramidam kan kwa na? Basta dito'y kalain. Ta siya kung ti makaamukan kwa na. Umasidagan dito'y ayan ka ni Roman. Sali. Ate, Diyak ninamnama ti dayo dito'y syudad. Roman, amom ka din no apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, di kadwam a babae. Asino day chay? Anya ti pagbanagan, ti panagsabat ti dalan, daruman ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas saan nga ayatan ni Albert ni Sheila. Ket ni Corazon ti ayatan na nga uray pay nagsinan ti dalanda. Iti sabali a bangir nagtungpalata ni Nana Lolit iti imparamit ken kuana ni Sheila. Ngem saan na pinagaramidan iti dakas ti ubing. Ket pampanunutan na no anya ti rumbang nga aramiden na. Papagayam denggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Naikari dito'y drama tayo ti Masakbayan. Ay, aday ta. Nagsardagan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisen. Ay, anya nga tati aramidag. Saanak nga tan nga agsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No saanak nga agsubli, sigurado asaan nak to asartungan ni Ma'am Sheila sa pulang kat da kasaklakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga ta tinasayaat nga ramidag. Sapay la kuma, na makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na ang mga ampon dito'y ubeng. Agawid ta na Milay. Nagpakada akong itigayam ko ang nagkasangay. Sige, ma'am. Inak nga ron magkita iti pagluganan ta. Saanan? Magmagnatan. Ay, sigurado ka, ma'am. Asidaglaang matijay balay. Magnatalatan. Exercise. Alanga road. Sika ti makaam mo, ma'am. Ay, nagrigat gayam ti magmagna. Makabannog nga oray agin inayad ta. Ay, kunakmat ngamin ka, amang kita iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutsen, ma'am. Asidag nga rod, apay paylaan nga agkotseta. Ma'am, adda umasidag ka na ta babae. Nakauba iti ubeng. Naimbag nga oras yo. Mabalin ka di, iti makisarita ka da kayo. Maipapanitian niya, Nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ha? Ibatim ka da kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik ka da kayo. Kat da kayon ti mang padakkel. Ano niya? Sige, da kami ti mang padakkel iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta,
medyo addan edad mo, nana? Anak ko, ma'am. Agtawanak pa'y laang iti 46. Kat nagsikogak pa'y mat. Kan sa anak mo't anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, nana? Kat kidawak kumaano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko. Itulok yu kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asoblian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kumaanawaya aklat ta amang sarungkar ken kuana. Sigurado ka kadi? Ngam, kasanon ang kinaawatan kayon to iti asawam? Kat maako na ti ubing. Kabisado ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin ang maamuan na anagsikugak? No kasta, asino ti ama to'y ubing? Kwa, ma'am. Awanan, pimusayan. Ha? Pimusayan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Ngam, apay narod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing? Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam, awan amok akabagyan ti nakirelasyonak. Kan may sa, linuko naklaang day di alalaki, ma'am. Akwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayaw. No da kayo ti dumakalan na. Kan amok anasaya at ti masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarig, saan ko asoblian ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakal anasayaat. Kan maisuro iti nasayaat akababalain. Tadintukat umala kanyak agarang gandyang. Bueno, awatak ti ubing. Padakkelag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan nasayaat akababalin. Mama, ang hila tinagan ti ubing. Kat adda kayo no baliwan nyo no saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustwak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asimang bay dito'y balay. Maria Anghela tinakaborda di talampin ti ubeng, ma'am. Uwan, ngam awagak lata iti anghela. No kasta, desidido ka amang padakkel iti dayti amaladaga, ma'am. Uwan, nanamilay. Tamumat nga aging gaita. Katawan pa'y anak mi kan ni Dani. Ang kasanon no addanton anak yaw, ma'am. Uray addanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday ito nga ubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywanak, aging ga adumakal. Ang ayos latta kanigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes matinangag ko nga imbaga na anagan na. Uwan, Mercedes tinagan na. Ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Uwan, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana, gaputa may isa nga ina. No apay mo't day dya babae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbag ta nakaanak pa'y padak moten abakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga ron. Ay, sabagay mo't-kit di ma'am. Kat pagyamanak, tasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin,
kailiw kun talaga ti maaddaan iti anak. Ala, ma'am, addaak akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay nga agsang-sangit ka. Kunak man nun nakaturog kan. Nga magsang-sangit ka ba't kayam? Berna, kailiw ko na giti anak ko. Natural akaili mo, ida. Taanak mo, ida. Sakat ugbing dalaunay a pinanawam. Ala, sumarting ka nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapat apay nga agriing inton bigat. Masapat ang agluto. Ta nagsapa arumrumwad dagiti amo ta. Ala, huston. Di ka nagsangit pay. Basta panunutem anasaya at ti kasasaan dagiti anak mo. Ita ka lang asimangpat nanalolit. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan mang. Awanan pa rikaw. Anya tinaramid mo? Tamano nga aldaw adi ka nagawin? Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo ti imbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukloko ka kadi? Adda ka di tigre ditoy? Impaanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day ta karayan. Ijay adayo, ma'am. Nagluganak pa iti bas, sakbay anakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanya. Sigurado ka kadi? Wunmut, ma'am. Isu nga awanin parikot mo, nasulbaran. Sige, itad ko kan katitangdan mo. Itad ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayo ni Loli. Apay ajag nakita iti duwa nga aldaw. Naira na laadiyo nakita, papa. Adda ita ni Nana Lolit iti silad na. Nasakit ka na ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, papa. Ti apok, kumusta matan? Awan pagdalagan niyo, papa. O sige, rumwara kon. Okay, papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Kuya sir, nasayahat mo, nakaturog. Saan mo baybayan Aywa naman na imbang. Word, sir. Sige nga Rod, kastapay. Bye. Bye, sir. Naimbaglangan. Tada ni Nana Lolit. Tapno at da mga iwan iti anak ko. Ay, Corazon. Sa dino tayan mo. Kailiw kayon ang makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta? Sumuro tayo, J-Bar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito'y hotel. Good boy ka talaga Alang nga Rod, agpaalaklangan iti inumanta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Uwan, ma'am. Nana, panagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahito nga ubing? Uwan, ma'am. Tanapintas mat ni Mercedes. Uray bakutan. Kan, ay na. Ay, napintas to'y ubing. Ay, no kumata siyak ti pudno nga ina to'y ubing. Asyak amis mo tinangipas ngay kan kuana. Di ka addanag, ma'am. Maaddaan kanto iti anak. Kaanong to, Nana? Dumten tulata, ma'am. Sapay la ko mga Rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey. Agawid kami. Nalpas ti seminar ni kan ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kankwana. Ala nga Rod, agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mo pasalubong ko kan ka? Pakmakan? Amumot kanyak. Sa anak nga agpilpili. No, anya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige, ala nga Rod. Kasta pa'y.
Agrubot kami kan ni Albert. O sige, honey. Agang anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo matan kini bakit mo? Hani ti awag yu iti tunggal maysa? Kasanong ammo? Adakla iti asidag mo. Idi kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw nga masidagan. Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kini hanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Honey? Babes? Wano? Darling? Awan. Kaya't na asawan. Awagam lang nga itinagan na. Wan. Apay ngay. Awagam kumamot iti honey. Amumat asaan ko nga ay ayatan. Kasanok nga awagan iti kasta. Ay, unan niya. Sa bagay. Ala, agrubwatan tagbiyahitan. Sige, ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawak, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka gumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainat ko ni Maria Angela idirabi. Anya tinaitagtagainap mo, may papankan ko na. Nakakaasi kampay iti asawa ni Albert. Kanayon kanuwag sang sangit. Ay, saan mo't siguro akasta ko rason. Perla, madanagan akpaykit din. Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abaybayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho. Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi? Ay naku rason, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksim day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina, tapno malpas ta ti trabaho ta. Ang mga no agong ti amo ta nga babae. Itulod ka ni Jebalayo, Albert. Kansukunan ka into nagsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumret. Bukas ta, itulod ka nga rudan. Saan yan? Agmaneho kalata naging gay Jebalayo. Saktulatan ti agmaneho nga agawid. Angam... Di ka nagkadkad. O sige, aglayon talata ni Jebalayo. Nangag mo ka ni, ken naawatam timbagak nanalolit. Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksan. Madaksan ka man. Kat dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, word, ma'am. Paulit-ulit ka, ma'am. Ala, buti nga rodo di tangdan ko ako nam nga itid mo. Idi kalman pa'y laang urayag. Ngam di mo mutla ito daw. Makauray ka. Amok nga ti ugali, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo ito. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangpaot. Anya? Nagtangsit ka matan nanalolit. Sige. Aramidem tamadaksan ka. Oray man. Saan lang mo't asyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, amam. Nang runa, tasika ti mastermind. Anya? Talaga natangsit ka? Saan mo't, ma'am? Ibagbagak laong mo't ati pudnaw. Malaki din. Yagyon tay tangdan ko ngayon ka rin. Ano saan? Ay, talaga nga agipulo nga. Oh, adto yan titangdan mo. Adda amin iti dayto asupot. Na Ha? Intupak mo iti lamisad. Ay, ta nakasupot a kwarta, ma'am. Gapot natangsit kan. Ay, ti kunayukit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaaramid yu akinadakaw. Sumargang kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik day ta akwarta. Padasem nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko. Sintonado. Maawatam. Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am. No kaskasanaw. Ay, saan to pulos nga agsinto na daw? Nang runa, nugamdan yu atakawon ti intangdan yu kanyak akwarta. Anya? Bainte uno, 22. Nay, nagaduda iti akwarta.
Kasla jak mo't ammo abilangan. Naidulin ko lang taray ti akwarta. Jak gargarawan. Jak gastusan. Ibidin siya da ito kontra kan ni Ma'am Sheila no bilang laang. Sa bagay, awan matkit di at ipagdanaga. Ngamin, nasaya at ikasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo taman ng perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya ate. Uwan nga rod. Adamanin na yun ti urnong ko na. Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Jay lakatukad ti kasapulan dat ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam. Ay na, tunggal agsweldo ta. Kas na ti magmagam kanya. Ayun palpalagipan ka laang gayam. Tasyak, kasta ti aramidak. Jak ipawit amin amat gadak. Ngamin, agruaman at ipamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaan. Ngam siya, addaak dito nga agrigrigat. Doon ti pagandadala makabsat mo saan ka di? Wan, ngam jay lakatukad ti kasapulan datit itid ka. Kat adakadakwadan no agtipid daw no saan. Sa bagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kan ti inamlaang ti agnumar iti kwartam. Ngam anyangay ti ammom, no addamot mananggun daway, kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga ammo ti agbayad. Iso a kontrolam latat ipawit mo, iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wan, husto ka matkit di. Orno nga ti daduma, tapno sigurado asaan ama sayang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas na napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigud nga agayan ayat da Estela kan Roman, idi adda da paylaan iti high school. Nagpasyudad ni Roman, tapno ag working student iti napanan na asyudad. Nakalpas, kan naaddaan iti trabaho. Nagpasyudad mat da Estela kan Sally, tapno mapanda iti address ni Roman, iti nasao asyudad. Idi mang manganda iti may sa restaurant, nakita da ni Roman. Ita gagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Jak ninamnamat ti kadayo dito'y syudad. Roman, among ka din yung apay nga dakan ni dito syudad? Adda hindi so ititugaw mo a calling card. Pidutam to intong rumar kayo. Roman, jay ka doon ang babae. Asino day jay? Sige, inakon. Stella. Sally. Di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sally. Apay adi na ka manlaki na sarita ni Roman. Akasla di na ka am mo. Rumartan nito Mabitaan. Ipasupot ko dagiti makan. Sayang man. Umunakan ijerwal. Sumaruno akton. Anya ti imbagam iti tayo siya babae. Tarimwardan dito'y restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito'y restaurant. Oh! Kasta gayam. Among kadi, naragsagag. Gapo ta pinabainam tayo siya babae. Gapo iti na. Ad-adda, ama in love kan ka, Roman.
Ala, ibusan tanti kanenta. Tarong martamatan dito eh. Okay. Kat mapanta iti mall. Ado ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawid tan. Kaya't konti aginana. Ha? Into namin sanan ti ipapantay iti mall. Okay. Sika ti matungpal, Roman. Agtungpal, kiti kayat mo. Gapo, taay ayapen ka. Anya daytoyan anak pasama. Mana, i-relax mo tirik na. Tani, itay ka pa yung agsangsangi. Ang sublitan ijay probinsya, Sally. Aglugan tan itibas na mapan ijay lugar tayo. Saan? Ti aramidem, ag-relax ka lang. Tamang kita at iti mabalinta pagdagusan. Yak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam, Sally. Sayang ti kaadta dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito'y dagos na. Sally. Ala, agi na natapay. Ahon gayam, adda inted ni Roman a calling card na. Kaya't mo kadita awagak. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Kanita, ang mga nukadwa na pa ilaang tay babae akadwa na amang mga ijay restaurant. Kunak no di kan umasidag, Dorotya. Pinayapayan nakmat, di masidaga. O anya, gumatang ka itinatang alakaw. Nagpintas kalata, Dorotya. Nita, mangrugi ka manan ako naksebyo. Pudno matimbagak Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Sigurado ka? Katuan. Amom ngamin, Dorotya. Saan akong ama nagkarni ita? Pasig anateng ita antisidsidaak. Agsidak iti karnay, ngam sagpaminsan laeng. Ala nga rudan. Gatangam amin ang dagito'y lakok anateng. 600 amin tibayad na. Ay katuna. Ariglado, Dorotya. Gulpiyay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng, Dorotya. Mabalin ka diti agarem? Ay, sumardang ka man. O anya, mangsutil ka kaday. Wanaw yagmod tibayad dagito'y lakaw. Wen, mabitlaang ka di. Di ka agungay. Taumadulaang ti kuret-ret di tamuging mau. Ala, urayin nakbiit. Tay nakalain ti ibayad ka. Naimbag nga oras yun, Nana Dorotya. Da kayo matgahim ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ijay balayo. Ginulpen ni tatang mau dagiti lakok anatang. Di nasaya at Nana. Bagbagaam man ni tatang mo. Tadi na kun sutilan. Masurunak amang dingdingag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, Nana? Basta bagaam ni tatang mo. Tadi na kun sutilan pay. O, sige, Nana. Bayan nyo. Taibagak tukon kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Ang mga nusap-sapulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbagak nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngam jak imbaga dito'y dagos mo. Hay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Lito. Ang maguray ka. Anya ka diti gagaram, taimay ka dito'y dagos ko. Destela kan sali. Adada dito'y syudad. Ha? Adada dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant, ananganan mi kin Carla. Anya? Kasano itan? Mariribukan hak, Lito.
Ang daawag ko. Mabit lang tasong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano ang kasarita ni Roman. Diyak kaya't akasarita. Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibagam sa dino ti ayan nyo ita. Taumayak di tayan nyo ita matlan. Ha? Pangasim sali. Ibagam sa dino ti ayan nyo. Sige, dumngag ka ta ibagak, Roman. Papa, awan pa ni Roman. Saan pa yasim mangpad? Sa dino ka dit imbaga na kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpet tulat ha. Ngam, Papa, Uraya masumangpet. Jack makaid na. Ta saan pa yasim mangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturong kan. Saan, Papa? Orayak asumangpad ni Roman. Dito ita pailaan ruwar. Bayan tada Estela kan Roman nga agsarita. Kat, kumusta ka magtan dito? Agpada kayo kin ni Roman ang nagbaligi nga imay dito yung syudad. Agpada kayo anak kaadal. Husto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapo iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan kuana. Anya? Ay, kastagayan. Diyak maawatan. Ilawlawag mo kumalito. Nakastrek kami iti skincare store ni Don Sotero. Inalad na kami at tagabagkat. Ken, noan niya pa'y at trabaho ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako. Ken, aminen. Kas katukad ti panagadal mi. Kastagayan. Nasingpat ni Don Sotero. Awan makunami. Ken, managtulong pa'y. Saan laada kami titinulungan na. No di kat aduda. Kastagayam. Nasingput day ta doon. Ngamjay anak na. Kasla saan ang nasingput? Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kuana. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Nasken agtungpal kami. Isuda gayam tinang paadal kada kayo kin ni Roman. Wen, Sally. Isu nga itatanakalpas kami. Nagtrabaho kami iti negosyo ni Don Sotero. Sana bale, damat ang sweldo me. Ngam ti parikot ita, tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman iti lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta datatang kan tigabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nang runak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanan nak Estela. Dagiti text ko kan ka. Dagiti awag ko kan ka. Apay adi mo sungbatan. Gapot ka kanayon na nakabantay ni Carla. Kanayon na nga laan ti cellphone ko. Tapno kitaan na. No asino dagiti nakatext. Kan nakasaritak iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. Nukas tangarod. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela. Pagyamanak ta nasarakan ta kaadagos. Kat namuak ti kinapudno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na kon nga ayayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela. Di na karakupan. Gaputa at adda masagsaktan. Pakawanan na Estela. Ngam ibagakan katipod na. Si kalaptate ay ayatek. Huston! Nalpasan ti amin kadata, Roman.
kami ni Jay lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. No kasta, winaswas ni Estela ti ayan ayat yo? Jak mababalaw, no kastati inaramid na. Ngam, nasakit lito. Nasaktan ka? Wen, kasla jak kaya tawaswasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko. Gaputa basol ko matlaeng. Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti umayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't na amaamuan ti kasasaad mo. Kat nasayaat mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito, Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. jak lata mailibak lito. Ay ayat aklata ni Estela. Ay, kasano nga rod itahan? Winaswas ni Estela ti ayan ayat mi. Kat irespetok data. Gaputa nakabasolakan ko na. Ngam, kasta ka dilatan? Dakil tiwutan ko na imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Isu nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanyana. Ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito, Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di tapusom. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan imbag. Lito. Wala, bumaba akong dito kotsem. Aglayon ka nga agawid, tamangan nururayin na kan ni Carla. Sa dino tinapanam? Apay nga itakalaan asimangkat? Iti daguste gayem ko. Nagsasarita kami laeng. Diyak kayat tikasta nga aramidam. Awan dakas nga inaramid ko, Carla. Uray pay! Manipo dita. Jakon kayat arumwar ka itirabi. Norumwar ka man, naskan akadwanak. Anya? Asino ka di agayem mo tinapanam? Nilito. Kasaritak to nilito inton bigat. Damagak kan kwana, nupod no anapan ka ija ayan na ita arabi. Carla. Anya ti amog. Amang ano adamot sa bali, anapanam. Ala, ingkan iti salid mo. Tay nakmatan maturok. Sibiyaw, imayak takayak kakasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no may papan kada kati pagsaritaan ta, Dorotia. Apay kaday, asaan ang nagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano mapanawan ti trabaho na. Kasta kaday? Amom kaday, anapan ti anak ko ijay syudad, tapno sa pulan na ti ayan ni Roman. Ha? Apay? Di mo kadi ammo, nga agayan ayat dasipod at dada iti high school. Anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga bagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawain, agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta, sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay kaday asaan ang nagaw-awid. Amangan mo't no adan pamilya na ijay syudad. Ay kat no kasta, ti mabalin kan nga Armen, Dorotia. Ay na, Sibiyaw. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Tasaan kamot alimpyo akasarsarita. Kasano Estela? Agsublitan ijay lugar tayo? Uwan, Sally. Sige, saan na bali? Ta nakapasyar tangatan.
Nakagatang tan iti pasalubong. Sally, diyak maawatan tiriknak. Anya tiriknam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat ko nga agawan, iti kaayan ayat na. Ngam saan anak kat, idi winaswas ko ti ayan ayat mi. Wan, ngam amok. Si kalatta ti ay ayatan na. Kasta ti ko na nilito. Ammo nilito dayta, tag best friend da. Ngam no anya ti kunam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat laang. Kat umadayo kayon. Anya? Wala. Saanan? Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Sige. Si kalatta ti makam mo, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't ko nga kalay sa kamin. Imbagak matkan ka. Nga urayem nga isu ti mangisingasing iti dayta abanag. Ngam papa, kaya't ko nga kalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Agkalay sangata da Roman ken Carla. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.